Ai sewa ngutini sula kunatwala natwala ihlakani Afrika zonke ihlakani mingisero mngana lona FM akomandlela ukuhlekanisa kolonga ngisala station shurko mina nikhalanga pet mathebula nwari smart wa jima shithango mashingirtano wa jaja namakunela wandandazi nikutisala ngona ko Africa wabula twi kusuka a studio 1 ile masingita mo agyani kanhlekani lo mingisero mina khesa sinele ukuhlawula isitich lesh kanhlekani lo ngona ko umelerisiwa inchidani Eric Mabasa kufika leka awara yambere nhlekani lo wa Xikwembu twana ku ifamisa ku inamuhla sweswani lava ku bula na papala vangeri va na xirilo khale va ri na xona xirilo lexi ka hi ringeta ku va pfuna vo khoma lava tshika lava va fanele ku va pfuna se hi ku kumbexani n'wina mingisero wa mehe loko mo swi twa leswi mi nge le ku hlanganeni na swona mi nga hetelela mi hoxa xandla mi vona ku mi nga va pfuna njhani hi ndlela yeleyo kasi xa vumbirhi i ku loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi bula na Professor Mr Quiet Dumisani Mabunda prof hi ta bula na vona la eka hi languta ngopfu ka timhaka ta leswaku xana loko va ta va yingisele leswi nga vulavuriwa hi President Ramaphosa loko va vulavula hi timhaka ta maphorisa na masocha van'wani va nge ri hayi ku tisiwa ka masocha xikombiso xa kahle xa ku feyila kumbe xa ku tsandzeka ka maphorisa xana swi nga va swi vula sweswo kumbe ku na swin'wana ku ku ndza kwalano ke mhaka leyi nga ta va kha hi langutile nhlekani lowu hi bula na vona prof endzhaku ka loko hi bule na prof Dumisani Mabunda hi ta ya bula na xandla xa holobye wa ndzawulo ya timhaka ta vuhlanganisi lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi twa ku hi siku lera xiyanimoya tanihi holobye va vona xiyanimoya xa ha fambisanake na leswi swi langutiwaka ngopfungopfu loko ka hi langutaka timhaka ta ku se anakeni ku i nkarhi luwa wa leswiya swa artificial intelligence hi ndlela yoleyo tlhandla kambirhi hi ta tlhe hi languta nakambe na laha nongonoko wu nga ta fambisa ha koho loko kha ku lulamiseriwa ku yi heleketa hosi N'wamitwa wa vumbirhi loko hi bula na Professor Musoma lava vulavulelaka va vuhosi bya ka valoyi lava nga ta va kha va hi byela ku loko xiyimo xi te tani nongonoko wu ta fambisa ku yini ku ta endleka yini rini ivi kusuka kwalano yini xi ta endlekisa ku yini sweswo hi ndlela yeleyo se Africa wa vulavula mingisero mngana lona FM makomba ndlela a hi ku twi kwalaho nga kona ku wena hoxa njhani xandla hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula mathebula dp@sabc.co.za kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 handle ka sweswo u nga hi bela riqingho ka 0860 002 543 nteri nta ri teka riqingho rero loko ni heta ku vulavula na tatana Mhlava tatana Mhlava hi lava va nga hi endlela va ku khalanga mina ni na xiphiqo i khale ku sukusela n'waxemu hi ri na va kha va ta hi kha hi ringeta ku tihlanganisa na lava khumbekaku i va Kruger National Park ku va kombisaka ku a va khomangi kahle se ta va ka hi bula na vona hi twa ku a va khomangi kahle hi le ri nge yini ivi na koho na vo va Kruger National Park loko va lava ku hlamula hi ta va nyika nkarhi wa ku va hlamula kambe sweswi hi le ku laveni na n'wehe mi nga kota ku va pfuna ka xiphiqo lexi nga va ri na xona ku nga va ku ri wa hi mutivi wa nawu loyi kumbexani u nga va ku kha u tirha handle ka ku langutela ku hakeriwa leswiya mi swi vitana yini sweswiya mi nge i pro bono hi ndlela yaleyo hi ta va hi langutele ku ta twa ku mi ri yini ka vona ku anakeni a hi pfunaneni va ka hina la swi kotaka kona hi ndlela yaleyo tatana Mhlava nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enkomo nhlekani papa mi pfukile a hi pfukile a khensa i khale ka hi famba riendzo leri mina na n'wina ni yo vona ku leswi a hi ri fambisa swona a xihundleni a ri le ku hi tswaleleni mihandzu kumbexani loko sweswiwani vanhu va kha va swi twa ku mina xirilo kumbexani van'wani va nga hetelela va mi pfuna ni byeleni xirilo xa n'wina hi xihi na xoho xi fambisa ku yini okay xirilo xa mehe lexi ndi kume ntirho i Kruger National Park 2013 eXingwedzi hi li kontraka ya ku sungula ndi fika ndi tirha ni nga si na heta ndi kuma un'wanyana ntirho hi 2014 wa ku endla ti-renovation eka Skukuza ni nga si heta kontraka liya hikuva va ndi vona ku ndi ni mavoko ndi tirha kahle nda yingisela ndi endla hinkwaswo ndi kuma un'wanyana futhi ntirho wa ku ya aka tiyindlo ta staff accommodation eka tindhawu leti landzelaka ku nga le Xangoni ku nga le Mopana ku nga le Moyi Plus ku nga le Letaba ni le Phalabura hinkwayo mitirho leyi ndi hetile loko ndi heta mitirho leyi
ntirho wun'wana wun'wanyana wa tikontiraka wu famba hi ndlela leyi loko u heta ku ni mali ya retention leyi va ku nyikaka yona ku ni mitirho leyi va ku nyikaka yona ti-extra loko mi ri karhi mi tirha va ri karhi va yi tsala etibukwini letiya ta ku a wu tirhi alakeni va nga tsalanga laya misayina ku va ta kota ku hakela a va ni kombela ni ku xava tifenixara ta tiyindlo leti hinkwato ni nga aka toho swilo leswi hinkwaswo ka swo ni endlile loko ya fiki makumu mali ya mehe a va ndi hakelanga ku fika namuntlha sweswi lani hi nga tlhela hi famba na voho hinkwavo lavakulu hikoko i ti-QS a ti ri ta ka Skukuza lava hi tirhaka ti-project manager a ti ri ta ka Skukuza loko va ri karhi ku endliwa switifiketi a ku endliwa na mheme ni koti ku pfumela ku leswi hi swona ntirho wun'wana wun'wana loko hi wu endla a wu ri ntirho lowu mi rhangaka mi endli quotation mi twanana thereafter loko hetile va koti ku ku hakela then a hi tlheleleni nyana ka ntsoko laha ka ku a mi kha mi endla mintirho mi nga se heta mi kuma un'wana mi nga se heta mi kuma loko mi kha mi endla mintirho leyi loko mi kha mi heta hinkwayo leya mintirho a mi hakeriwa i mali leyi mi nga tirha a mi nga hakeriwangiku kumbe i mali leyi ve nge ri i tirhile se hi ta ku hlayisela leya retention ya ku loko swilo swa wena swi nga tiyangi hi ta yi teka kona kumbe ku endleka yini ka timali leti ya mi hakeriwa tona okay ka timali leti ku ni mitirho yin'wana totally ni sente a va hakelanga hikuva loko ndzi ri karhi ndzi tirha va ndzi kombela ku u nga ya hi makela xikolo ndi ya maka xikolo i ti-payment to tala leti ni sente a va hakelanga then letin'wanyana i mhaka ya ku loko mi ri karhi mi tirha va fika va ku kombela as an extra job va ku nyiketa yona va ku kombela kun'wana ku u kombela u va xavela ni fenixara hikuva loko va ka va mi kombela ti-extra job leti a mi tsala hansi swi tsariwile hinkwaswo ka swo ndi na swo hinkwaswo hi sayinile hinkwenu ka hinkwaswo ka swo ndi na swona se swi helele kwihi ku mi nga hakeriwi loko hi ta fika makumu laha hi nga fika hi nga twanani ku switifiketi va endlile endzhaku ka loko va endle switifiketi leswi lani a ku endliwe ti-quotation xikombiso lexi va ku 300,000 va fika va ndzi hakela 100,000 va ku va endle xitifiketi xa 100,000 mina na quotation hi leyi ntirho lowu va endlile futhi a ndi na problem naswona i ti-email hi leswi va site instruction book hi endlile hinkwaswo ndi na swo hinkwaswo ku ndi swi khomile hambi sweswi se laha hi nga fika hi nga ha twanani koko instead of you pay me that 300,000 Bona va hakela 100,000 ene ntirho lowu a wu ri ntirho lowu ndi kombela ka van'wana ku va koti ku ndi endlela ndi koti ku va ndi endle ntirho wa kahle un'wana loko hi heta ku laveke switifiketi i ntirho wa magezi ku laveke switifiketi i ti-fence ku laveke switifiketi se i vanhu lavaya i quotation leyi va nga ndzi nyika yona va ku wena eka quotation leyi you get only 10% ya but the rest ya munhu loyi a taka ta tirha se i vanhu lavaya swi boha ndi va hakela hi mali ya ku huma kambe a na ndi na yona swa ku sweswi me ndi ni byeleni 10% leyi a va ku 10% ya mani loko i munhu a ta endli fence a endli quotation as mentary contract loko a fika endla laya I go 400,000. Yes. Which means menta kuma 10% ka inande ka mali. 400,000. Yeah. Se vanhu lavaya loko se sweswi va fane va hakela vo va fika va ndi hakela 100,000 i mali yan'wana ya ikuma ku ni ya ku hakela vanhu lavaya. Yi tlhe ringani na 10% leyi a mi fane mi kuma yona. Ringani. Se sweswi ndi koloti vanhu va ku tala ngopfu hikuva material a ku xava mehe ndi buka leti ka ti-hardware sweswi vanhu lavaya va lavi mali ya vona a yi kona i mitirho loyi a ndi endla ya ku yaki tiyindlu because of a ndi endli construction i vanhu lava ni va kombela ti-engineer va ta maka swilo leswi hinkwaswo ka swona ndi va koloti mali yo tala ngopfu i vanhu va SARS va lavi mali ya vona a ndi na yona se kaka me ndzi ringese ku va ndi xavisa tihomu leti ndzi ri na toho ndi xavi swakudya ku ni vana va fanele va yi xikolweni a swi koteki se sweswi a nda ha na nchumu lava va ti contract a va yaka laya va teka mbirhi ka nharhu ka mehe ndzi za ndi kumbe ka vona a ku na xin'wana ni nga mi endlela ka xo sweswi va ku ta fight yindlo mina no mi nga fikeli ku hala ku eka fight yindlo ti mi nga ya ka toho se va teke tilori ta mehe va tirhisa toho va koti ku kuma swakudya hikuva layichi tisanti na yiniyini ku hala va nga tilori ta mehe ti file hikuva va na mhaka na tona vanhu lava a ni vona swa vona iya hi problem leyi ni nga na yona kambe loko mi ringeta ku tihlanganisa na vanhu lava va mi thorile va ri yini i vanhu lava ndi fambe i Kruger
hinkwayo I'm sure ndi eka 13 times eka Skukuza swi hetelela va nga fika lava ndi komba ku imali ya mehe yi khomiwe hi Delsi Fahlaza ile Pitori la ni nga khandziyi bazi ko ndi famba ni ti-document hinkwato ndi ya fika le loko ndi fika le ndi famba hi bazi ndi ya etlela la tibazi leti ti etlelaka ko hikuva lava a ndi va hlamuserile ni mpundzu ndi kombela evhen ya maphorisa yi ndi heleketa i Groenkloof lani a kumekaka a ri koho a tirhelaka ko va ku i nghena hi 8 o'clock indeed loko a fika i fika a ndi kuma va ku ni muyeni a fika ndi vona hi pfuxelana swi hela ndi mu hlamusela problem leyi ni nga na yona ya ndi vona hi 2 o'clock kusukela ndi tshamele a ndzi zanga ndi dya nchumu a ndzi zanga ni maka nchumu nda vabya ndi tinwele maphilisi ya ku hambanahambana hi mitshikelelo yaleyi yin'wana ya hi so a ndi vona hi 2 o'clock 2 o'clock ni 30 minutes a nga hetanga kusuka ka mele ndi fanele ndi lave vanhu va koti ku ndzi rhwala va ndi fikisa ndzi ze ndi ya etlela pulukwana kun'wanyani ampere ni nga na xa ku vuya ni nga na nchumu se ndi ya kuma un'wanyani loyi a ndzi tivaka the following day a koti ku ya ndzi fikisa kaya swa ku laha ni nga koho sweswi ndi ni ntshikelelo lowukulu ku tlurisa ntshikelelo i mali yi koho ndi na swoho hinkwaswo leswi va nga endla va Kruger National Park hi nga endla swin'we me na voho hi tlhela hi ya remeasure everything ni certificate va endlile se Delsi Fahlaza a ndzi tivi ku loko a khome tifayili leta mehe a khome i mali ya mehe leswaku ndi fanele ndi vulavurisana na ye njhani a ndzi swi tivi loko ko va ku ri na vanhu lava hikuva van'wani va vulavula ku vona Delsi vete loko hi vulavula na vona matsundzuka siku lera loko vulavula vete ri ku na van'wani swi le ka van'wani hi vo va swi tivaku n'wina mi tiva yini hi timhaka ta leti ti fambelanaka na ku ya a xinawini a swi khumbangi maloyara na swin'wana timhaka leta n'wina me a ndzi tivi nchumu i tiloyara leta ti ri koho hala ndzhaku i ku va teku hi taya i khota i Joni va postponile swilo va postpone kambirhi ndi na toho tipapila ta koho a ndzi tivi swin'wanyana kwalani yelweyi loyara loyi a ri ku i ta ndzi representa i fikelelaka ku no me a ni nga ha swi koti ku yi mahlweni lava yin'wanyana hi loyara wehe ku ri ku ndi mu hakele mali ya ku tlula miliyoni ndi ni ti-receipt from the bank and everything la mali a ndi mu chelela koho se miliyoni leya n'we a yi tirhangi nchumu a yi tirhanga nchumu ya no mi ni hlamusele mhaka yin'wana yo vava leyi nga ndzaku ndzi ni twisisa kumbexani a hi fanele himpela hi ta kwala moyeni ya ku miri loko xiyimo xi te tani mina n'wana loyi a fana ya xikolweni lembe leri ra vumbirhi yo tshama ene i n'wana wa xisati malembe ma msiya loko a kurile a nakeni loko swilo swa ye swi nga fambanga kahle i ta langusa mehe i ta blame mehe loko a ri wa xinuna nkarhi wun'wana ni ta ku hawela swi famba wa famba theukela nyana kumbe ka swin'wana ya nemetweni a hi khomeni kwalani hi sungula hi hundzela Diamond Walk hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka mukana lona FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula 23 minutes ntsena ku bile awara ya 12 xiyimo xo tika swinene lexi hi vulavulaka hi xona nhlekani lowu ngopfungopfu loko munhu a tikumeka kha hanya vutomi bya yena ivi ku fika ku humelela leswi se n'wina ni twe mi kha mi vulavula hi vito rin'wana leri mi nga vulavula hi roho mi ku lava va swi tivaka kahle timhaka leti kusuka ka Kruger National Park swi le Pitori mi te vito i mani Delsi ya i Delsi Fahlaza Munaledi loyi va nga ndzi rhumela ka yena va ku i fayili ya me yi khomiwa hi yena ni byeleni 30 timinete leti mi nga vulavula mi te a swi hetanga na 30 minutes a mi vulavula yini a va ku yini ka n'wena yena loko a ni fika le iyo ndi pfuxela a ku eka mina a ndzi byeliwi ntiyiso laha ndzi fambaka kona ndi mu kombela ye ku i ntiyiso lowu nga koho hi wihi ina se lani a nga ndzi rhumelaka a ku ka mina a ndzi fambe ndi ya eka lava va low society vo lava nga ta ndzi pfuna ku ndzi koti ku huma ka naleyi ku me ndzi teka ndzi na mali ya ku famba ndzi lave tiloyara a ku yini a ku xo sungula tatana Mhlaba a mi le ku byeriweni ntiyiso lava ni loyara mara ndi kumbe i ntiyiso wa ku he wini ku u fanele u tiva
vulavulelani ka se a nga ndzi byeli ntiso se loko a ndzi rhumele ka lava va Law Society ndi ve ni famba ni yi Pitori ni fika Pitori lomu a nga ndzi letela koho a yi kuma swa ku ndi ye ndi ya iPolokwane loko ni fika iPolokwane va ku swilo swi fanele swi ya eMpumalanga se lavaya na vo ni fike ndi fambisana na voho a va heta vo ma 6 months va nga hlamuli nchumu va nga maki nchumu lava nga fikelelaka ku va nga ha hlamuli nchumu ni tipapila ta kona na vo ndi na tola ta ti-email va Law Society na vumbhoni bya ku na hina hi ringetile ku vulavula na vona hi ri swin'we va hetelela va nga ha hlamuli va nga ha maki nchumu va fana na ye mama Delcy Fahlaza loko ndi mu fonela ndi vulavula na yena namuntlha i ta ku byela leswaku ndi fonele next week 12 o'clock hi nkarhi loko ya fona that next week hi nkarhi lowu nga ku nyiketa wona a nga ha kumeka a nga ha hlamula a nga ha maki nchumu se swi vula ku n'wina sweswiwani mi ve na xiphiqo na va Kruger National Park mi ringeta ku kuma vayimeri va nawu va mi dyela mali ya ku fika kwalomu ka million kumbe ku tlula mara va mi pfunangi nchumu eve mi ya lava nge yanani kona ku nga ka Sesi Delcy loko mi fika ka vona va ku a wu byeriwi ntiyiso mhlava famba ka Law Society mi ya Polokwane a Polokwane va ku hayi yana a mbombela loko mi ya mbombela vo khoma lava tshika Law Society kambe va tirha i vanhu lava va controlaka i tiloyara leswi swi vulaka ku kumbexani ku nga va ku ri na vundiyandiya byo karhi lebyi byi nga ndliwa hi muyimeri wa nawu la kwala ni ntiyiso hi ku va mi vitanile siku rin'we va postpone ka 3 ka vu 4 a ya fika va lava Law Society a fika a ndi kuma loko va fika le va ku ka ye hi kombela i tirisiti ta loko ku ri ku mi yile i khota a mi etlela kwini mapetrol a mi yelisi kwini kuma swa ku a swi kona a nga ha tlhelanga ha vuya futhi ku fika namuntlha sweswi loko ni ta fika ni mi komba leswiya ni nga te ku a va ha hlamuli nchumu a va ha maki nchumu i te kan'we ntsena mara va postpone 3 times ndi na to ti-email ta kona hi sweswo va ka yi swilo leswiwani swi humelele malembe wahi kambe a hi tlhelele ndzhaku mi tirhi ku sukusela va ndzi nyike ntirho wa ku sungula 2013 mi sungule ku hlupheka rini xingwedzi mi sungule ku hlupheka rini ndzi sungule ku hlupheka from 2016 na namuntlha ni namuntlha sweswi swi cinca vutomi bya n'wina hinkwabyo ka Sikhokhuzani swi sukaka ku va munhu a ri na timovha ta yena va tekile hinkwaswo a nga ha na nchumu sweswi i ku lava n'wani vo ndi twela hi ku mali leyi a ndi xava i tifenixara leti ti nga cheliwa le hinkwaswo a ndi lombi bangi va ndi endlisa i ti-overdraft anyhow ndi va hlamuselile a ku na lexi va nga xavisaka sweswi va koti ku kuma swilo swa vona a nda ha na nchumu va SARS na vona va SARS sweswi n'hweti yin'wana yin'wana va maka sweswi foni ya me sweswi yi tele ku n'hweti ni n'hweti va rhumela ku hi lavi mali ya hina ndi ye ndi ya vulavurisa na vo ndi ya laha Giyani ka SARS va ndzi rhumela tinomboro tin'wana sweswi va ndzi fonela va MBA va manimani ndi na tola ndza ringesi ku va fonela ndi va hlamusela va ku no ha swi twa but mali leyi fanele yi hakeliwa a va na mhaka ku mi le ka xiyimo xa njhani se ni sweswi ni loko vo va nga ni samanisa va ta anti swa ku va ta xavisani ku a ndi ha na movha hambi sweswi kwala ni nga ta kona ndi ta hi ti-lift ndi pfuke hi 6 o'clock ni ngheni patwini loko mi ndi vona ndi ri laha ndi nga kona ndi vulavula sweswi loko ni ta heta i kaya swi endleka ndi ya fika hi ma 5 kumbe ma 6 kun'wana loko ndi yimisi movha ni fanele ni kombela ni hlamusela ku a ndi na mali va ka we a hi na problem na wena khandziya u munhu nkulu lero u nge hi ropu ka u na mali van'wani va kota ni ku ni xaveli mati kumbe cool drink la hi ku ndi vona ku leswi ni nga xiswona na mi twele papa mi twele hi ta vona ku ni kombela mi siya nambara ya n'wina a moyeni hi twa ku nga va na loyi a nga ringetaka ku mi fonela la ku vulavula na n'wina twike yi vuleni hi twa ku nomboro ya n'wi yi ri okay mavito hi me Graham Obed Mhlaba nombolo yi ri 082 45 24 064 va nga fona nkarhi wun'wana va ta ndzi kuma yi ngeteni futhi 082 45 24 064 Graham Obed Mhlaba vito ra khampani i Majayimile na nkomo papa na khetsa swinene a hi voneni ku i mani a nga ta ringeta ku mi pfuna ku fana na sweswi mi ngo to tlhela hi milenge mi hava mi hana mali loko kumbexani kumbexani ku nga va 100 rand me ni nga mi nyika mi
mi famba hi yona namuntlha kambe xivutiso ku ta va ku ya mahlweni loko se mi fane mi ya hala mi fane mi ya hi yo mhaka ni kha ni na pfhumba ro nyikela na ku tlangela na wena muyingiseri enhlekani mi yingiseriwa Munghana Lonene FM hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi kumbexani micindana hi fanele hi swi langute kumbe hi fanele hi swi langute loko hi hetisela nongonoko lowu kumbexani hi ku xiyimo lexi xa ni tikisela na mina kambe hi ku i munhu loyi a nga le ku ta a kha a ti hanyela vutomi bya yena a ringeta ku a ti antswisa lana laya ivi ku humelela sweswi ma swi vona ku ayi kambe swi ri tani hi terile sweswiwani hi lava ku vulavula hi langute ka timhaka ta state of the nation address i mbulavulo wa president mi va twile va kha va vulavula timhaka to tala leti hi lava ku twa ku n'wemiri yini hi toho ku fikela ka awara yan'we hi nga se vitana lava va nga vativi va nga ta va va ri vo va hi byela ku timhaka hi tlhelo ra vo tanihi vativi se nomboro yaleyi ya 0860 002543 va vulavule hi timhaka to tala ku yisiwa ka masocha ka swiphemu swin'wana swa Western Cape na le a Gauteng swin'wana swa leswi va nga vulavuriwa hi swona timhaka ta ku vanhu lava va tsandzeka ku tirha ka timasipala va endla ku vanhu va nga kumi mati loko swi koteka va pfuleriwa na milandzu va hlongoriwa naswo va swi khumbili va vulavule na hi timhaka ta tisita leti van'wana va nge tisita ti pfuni nchumu swo va swin'wana swo heta timali kambe va kombe ku ti na nkoka kumbexana n'we mi nga vulavula hi toho va vulavule hi rito rin'wana va tirhisaku density leswiya swa ku languta ku byala byi nga kumeki hi ndlela leyi byi vonaka ku byi nga byi kumekisa swona leswaku loko jika hela i byala loko jika hela i byala sweswo swa ku taniya na ku langutiwa milawu na minkarhi yo xavisa na hinkwaswo leswiya na sweswo va swi khumbile sa hi mitsoneni ku n'we mi twe yini mi angula mukwini ka leswi mi nga twa swona nomboro i 0860 002543 i nongonoko wa Afrika wa vulavula mi nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 wo sungula mi yingiseri loyi nhleka ntere ni lava ku twa n'wangulo wa n'we ku ya hi timhaka ta state of the nation address laha va nga vulavula na hina president un'wana ni byela ku hey president va kote na ku va kote na ku vulavula ku wi sa hi tweneni ku n'wemeri yini nhleka ayi botel ayi mi pfukile hi pfukele hi nga vona xeweta na vayingiseri inkomo president Ramaphosa va vulavurile ende leswi va nga swi vulavula swi sasekile hinkwaswo because Mr Ramaphosa loko va vulavula swilo leswi va swi vulavulaka hi masiku kusukela va ve president i swilo leswi hi nga vulaka ku i mahungu ya kahle ngopfu ku nga va ku tsandza ku fikelela no ka ni nga swi tivi ku mbilu ya vona i swa endleka yi ri na ku navela ka leswi va swi vulaka swo tsandza hi ku i munhu un'we a ri president a nge tlha va minister va premier va swilo leswi hinkwaswo mara swo vuya swi hi kanganyisa loko mi kuma ku landzelerisa leswi swi vuriwaka accountability swi nga vi kona se va hi nga ha swi twisisi ku president hikuva ku vulavula ka vona hi masiku hinkwawo kusukela va ve president ku va ku ri mahungu ya kahle ngopfu lama hi langutisaka ma ri na potential ngopfu ka tiko ro fana na South Africa that's why mi kuma ku hi ri vaaki hi hanya hi ri na ku tshemba ngopfu kusukela va nghenini president mara ku fika sweswi a ku na lexi hi nga vulaka ku xi va xi kha xi tikomba ku ri himpela swilo leswi va swi vulaka hi nomo wa vona swa kahle himpela swa endleka na ma yi twisisa Bothbet a ni yi twisisi loko mu ku a ku vi na leswi swi va ku swi kha swi tikomba mbulayi loko a langutisa mhakeni ya issue ya timasipala a ku yimiwi corruption ka ku nyikana ka tithendara na ku nyikana ka mitirho hi xin'wana manana na hi xicomrade a ku na accountability swi va swi ha ri ku ndlekeni ku hetisiwa ka ti-project a ti heli and leswi va swi vulavulaka president loko va fanele va vulavula ku ri vanhu a va khomiwi lava nga tirheleki rixaka vanhu lava dyaka timali ta tiko a va khomiwi mara a mi nge twi Bothbet mi twa ku ri un'wana i pfaleriwile hi mhaka ya swilo swo fanisa na sweswo se lexi ni nga tshama ni xi langutisisa mina ni nga ku ri ku sukerisa hi ri na almost 30 a hi nge hi na vanhu va ntima hinkwini hi nga se blame ku ri ANC hi ri ka government 36 years
ANC yi ri ku fumeni a ni la ta langutisa ANC as an individual ANC I vandla ra hina hinkwenu vanhu va ntima hinkwenu ni sure n'wina vulavulani sweswi mi vulaka swona kambe mi nga ngheni ka ku I vandla ra hina hinkwenu vanhu va ntima a swoswo hi kote ku wina vote pet 100% in 1994 ku komba ku hi ri nyikini matimba ya ku vota kambe a swi vuli ku I ra vantima hinkwenu mina na n'we hi alana a 100% na yo hi swona oh yeah 84% in 94 yeah 100% my twisisa ku ize ku 84% close to 100% and must talk 85 100% yana ni mahlweni to mina 100% se andzhaku ka loko ANC yi ri ku ruling my question is vanhu vo tala va South Africa va sungule ku abandona tipolitiki and the government leyi lidiwaka hi tipolitiki yi lava hi ri vaaki hi tshama hi khomanse sweswi a hi khomanse xiswona loko hi ka hi challenge apartheid regime timixini ku nga vi ku ri ku ya vanhu va ANC a holweni mantwisisi loko ku vitaniwa meeting va ANC loko vo va nyika room ya ku va vona ntsena va nga nyiki accountability va nga nyiki na report ka community swi vula ku ri ve nge yimi ku tivana hi xivona because laha holweni ya timeeting lava endla ku mikunguhato va ku ri vona ntsena ku hava ku va nga hleketa hina hi nga handle ende loko ni langutisa vanhu vo tala loko ni yingisela va kha va nghena kwala moyeni va va na ti-complain I ta kuma ku munhu a ku mina a ni le ka vandla ra tipolitiki a ni munhu wa tipolitiki mara I twisisa kahle swilo swa tipolitiki wa twisisa se hi laha ni vulaka kona ni nge ri a hi veneni ti-stakeholders hi va ka ti-meeting loko mukhanselara a ze a kumeka a votiwa vote pet a wina a ka ha ri mukhanselara wa vanhu I mukhanselara wa hina vaakatiko loko ku nga hela 3 months a nga vitanangi meeting a hi nyika progress report ya masipala ku ri yena sweswi va fike kwini ka masipala hi laha a hi fanele hi sungula ku vilela kona mantwisisi ku ri a wu hi byeli nchumu hi ku ri la ngheni ku famba hi yimela ka masipala as a what means hi kombela report ku ri hi byeli sweswi ku famba yini mantwisisi ku va na ti-IDP program ku ta hlaya meyara hlaya mi swi twa ku what mani yi kumini budget mara ku yi helele kwini a swi vavi munhu ka vaaki ku heteleleni ma twisisa a swi vavi munhu a ku heteleleni mi yi twini budget yi hlayiwini hi meyara vula ku ward 3 a tiyani ka Magoro yi nikiwe 11 million ya mati a ku heteleleni ku ri boholive kona kumbe a yi vangi kona a swi vavi munhu se ma twisisa ku na n'wina loko mo fumberiwa xuma botipete swi nga vavi munhu mi ta hetelela mina hambi mi nga yivi mi ta hetelela mi tekini a swi vavi munhu ma twisisa se mina ni ta ku hi ri vaaki va Afrika-Dzonga a hi sunguleni ka timhakeni ta ku hi va involve ka swilo swa ti-community hi va community involve hi va attached ku nga ri ku tshama hi ku complaina swi nge hi pfuni nchumu ku loko ku ri mukhanselara I term ya 5 years I ta hundza ku nga havi mukhanselara loko ku ri president I term na yena I ta hundza hina hi ta tshama ka hi complaina hi the new people ku fika rini wa twisisa na metro poto mina cancer swinene tlhelo rin'wana leri mi ngi se rataka na rona I ntiyisi ku nghenelela hi fanele hi nghenelela ka timhaka ta hina ku tlula ku yiva hi va vahlaleri ma vo mhaka ko ku va hi va vahlaleri mina na cancer swinene ku na lava mi nga foneli mina na haleni nomboro leyi va nga yi siya tatana Mhlava fonela ni vona mi va nyika leswi mi va nyika swa ni kavanyeta haleni kumbe loko ri ku mi lava vulavula na mina leswi khumbaka tatana Mhlava ni foneleni loko se ni chayisini hayi sweswiwani swa ni kavanyeta ni na ntirho ka Munghana Lonene FM lowu ni nge le ku endleni sweswi hi ndlela yoyeleyo a yineni mahlweni mingiselo mina hi twa kun'we mi twe yini loko president va vulavurile mi angula mi ku yini n'wana mingiseri loyi nhlekani ahe bottas hima ahe papa ukile baba pfukeli papa mina hi ngo vona i hlayisekile nani na yipo ya tolo ya so ya sona a yi ri nene intiyiso wa swi vula president hi masiku ku kuleka ku endliwa yini evugidini ka siku swi nga endleki a xiphiqo lexi mehe ni xi twisiseke laha president u fike emahlweni ka van'wana lava va vulaka ku hina hi votiwe khale la ka mfumo lowu u nge hi byeli wena
hi ku loko a ku ri ku swa vava hinkwavo as cabinet ya parliament a va fanerile a swi fanerile swi hele khale swa vukungundzwani hinkwaswo na sweswi nga kona namuntlha leswi nga ka Matlanga a swi fanele swi hele khale mara a swi heli hi ku ku na lava va swi sirhelelaka ku swi nga endleki va dya timali hi masiku leti va nyikiwaka toho every year government yi khipa mali mara ebughineni ka siku yi va liya ku mali liya a yi fiki ka vaakatiko i yini xi hlaka government ku yi nga vi question eka yona ku nga vi na discipline eka yona hi ku twisa ka me hi liya ya ku wehe u swi kotaka ku dya ku na tithenda leti ti nyikiwaka vanhu a hi vuleni ya patu linili yi stake endleleni a yi helanga ku ya qachiwa un'wana futhi mucontractor a tlhela take over kusuka kokwalaho ku ya emahlweni u kwini luya ku endliwa yini hi yena ma yi twisisa na me kulaya ku na nkinga a ni tivi swa ku hi nga va na president loyi a nga ta va a ri free njhani loyi a nga ta ka a nga lawuriwi hi ku laha hi ku twisa ka mehe wa lawuriwa hi voya lava ANC hi vo va n'wi lawulaka va n'wi byelaka swa ku lexi u nge xi endli lexi u ta xi endla lexi loko a ha ku nghena u vule hi ti-smart city u vulavule hi ti-smart city a ni tsundzuki ku vuriwa ku se ri sungulini doroba rin'we leri ri vulavuriwaka hi smart city a ri kona tolo a va ha swi vulangi tolo a ni twanga kahle swi nga endleka va swi vurini mara swi ya kwini swi helela kwini ku na ni tsundzuka hosi liya le imani ku na lwanga aka mholo la eGiyani masingisa ne tsundzuka a tini kokwala ka n'wena a swi pfuna president ku endla ti-smart city nka swineri a ni tivi kumbexani ncindani hi laha mina ni nga kona kumbe njhani kambe baba ni twa mi kha mi tsematsema a ni tivi kumbexani mo tsema hala ka mina amoyeni va le ku mi tweni kahle a ni tivi kambe na mi twa leswi mi kombisaka swona hi nga hetisela loko mi ku dokodela Masingita a va kombise ku pfuna ivi mi ri swi endlise ku yini swi helele kwihi i ku a na za ni nga twa ku ku na leswi se sunguliweke ka loko va ta va tini kokwalani va fika va hlamusela ku va tiyimiserile ku pfuna hi ku endla ti-smart city nje hi ku hinkwawo madoroba lama nga koho hi lawa ma nga akiwa hi nkarhi lowu wa apartheid i ntiyiso ri kwini doroba leri nga akiwa hi mfumo lowu hi nga na wona hi ku mali hinkwayo yi ya ka mfumo lero hi vo va nga kotaka ku convinsa lava va nga na timali a hi vuleni la kusuka hansi ku fika ku akiwa madoroba lawa nemetwe papa kumbexani ku nga va ku ri na swiphiqo swa technique lexi xi nga va ku xi kha xi kavanyeta kumbexani network kumbe vuhlanganisi ni ta twa muhumelerisi loko ku ri ku hi twa swin'wana kambe ke ku fika la se ni nga va tweki papa laha kambe hambiswiritano nomboro i 0860002543 a hi ku tumingisela wa mina ku wena u angula u ku yini hi mhaka leyi bulaka ha yona president wena u twe va ku yini ka mhaka leyi hi vulavulaka hi yona hi lava ku ta twa ku n'we loko mi kha mi va yingisela tolo a mi twa yini hlamale ngopfu ni kha ni yingisela president va ri ku vulavuleni un'wana ba riqingho mina hey i tshama kwihi munhu yaloyi hi nkarhi lowu hi nge le ku yingiseleni president hi wa fona he va kambe hambiswiritano a hi amukeleni un'wana mingiselelo hlekani botbet na wangisela aye papa hayi botbet a ni va twini president ne kambe hayi mina ni voni ku cinca nchumu a ko va risimu ra chele botbet
okay masocha ma ya ku about that very u busy u koropa la hansi ane u mopa la hansi loko pfula yina masokwa wa u nga lavile mati ma nghena ku hikona about that swa tisa masocha va ta tisa kurhula yini about that mitsundukana ma-stock security khala ri hloniphiwa security ngizani ta ka phorisa ivi phorisa ivi security ri jajiwa ri tekeliwa hansi sen then ku sala ka ha hloniphiwa phorisa sweswi phorisa na rona se ri tekeliwa hansi ku sala ka ku hloniphiwa socha ri chaviwa leswi i ku ya expose masocha about once masocha ma nga ha hloniphiwi mi tshama na vo kwala mi vona na swibamu leswi va swi khomaku hayi se ma ta humeliwa moya about that mi nga twa ma ha hlayisekini loko vo nyimpi ya suka kambe a ni ku ve ri va lava ku ya ololoxa xiphiqo lexi nga le ku hlupheni xa ti-gang violence a ti-Cape Flats swa va zamazama a Gauteng swa zamazama se va ta swi vona njhani ku vo zamazama lava a va ngo to hlamba va fana na vaakatiko va basa va ti xavela kwala va ti xavela ti-ice cream na magwinya va jikajika va kha va swi tiva vo zamazama va ta va hlahluva njhani vo zamazama phela shoot South African Defence Force you must shoot se loko va confrontana na vona vo zamazama lawa na gangster teto va fanele va xuta va fa boteto ku ri no va sayina la message ku ri no va eliminate va dlaya not ku ya jikajika na swibamu fana vo DRC va jikajika va xava ti-KFC kwala na kwala sorry ku vulavula ti-brand ta vanhu ku va xava swakudya kwala ma fambafambeni mantisisi na mitwa kambe n'wina mi vona ongeti swi nge pfuni ke ku lwisana na vugevenga lebyi va nge va lava ku lwisana na byona mina ya mina bote swi nge pfuni mata ku ya ku fa va endla yini a va fa va tana nawu wo tiya then nawu lowu wo komba example ku vo va mukhomini mi ri va zamazama va ku okay mi va zamazama mi busy no celana na tiko ra hina mi busy loko hina hi kha hi fambafamba mi le marhumbyini ya South Africa mi hala hansi mi nyazi tiko ya hina va kombisa any example kumbe hambi to vo to bohisa ku yini vo to sendisa ku yini botete ku kombisa vurhena swona na nghala ni ya kombisa example ya handa ku kombisa territory leya yona mantisisi ya lwa swinene la yi tshama kona se loko va nga endli sweswo va va khoma va va pfalela kwalomu va tlhela va va chucha ni vona ku ri still va ta ya mahlweni mantisisi a va fanele na uniform ya masocha a yi fa yi ciciwe botete uniform leyi fa yi ciciwa hikokwalaho ka yini leyi ya khale yi a va cinca va cisa yin'wana yi va na vudignity nyana va susa liya yi nga toloveriwa leyo taniya mantisisi and then lava va nga kona loko va kha va tirha lava nga kona ma vona ku na gengele ya ti-taxi association kambe makankulu la a ku ri ku mi twe yini hi leswi nga vulavuriwa hi president nakona mi angula mi ku yini se swi tikomba ku n'we mi swi twile ku timhaka ta ku tisiwa ka masocha hi ku ya hi n'we swi nge tirhi hi mani hi twa van'wani ku va ri yini vona va khomete timhaka leswin'wani ko va ku tatisa a hi tweneni lavan'wani ku va angula va ku yini votwa mina 0860002543 nakona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi na wehe kwalaho nga kona kwalaho nga yingisela ri kona nhlekani loko n'wangulo wa wehe wu ri yini eka timhaka leti a ti vulavuriwa hi president un'wana mi yingiseri loyi nhlekani njhani bote votwa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukele Tyson though aye papa aye mina na ku angula man president va vulavurini xiphiqo xi sasekile kambe lexi nga kona botet hi languta aka mhaka ya implementation because swo tala leswi va swi vulavulaka va tshamela ku swi repeta loko hi ta vulavula hi tlheloni ra mintirho lembe na lembe va vulavula hi mintirho ya miliyoni mara unemployment rate yi tshama yi ri henhla a yi tlakuki loko va ku va thorini va vulavula hi ti-6 months ta ti-EPWP ene loko hi languta EPWP kahlahla a hi ntirho xilexiyani dignity ya munhu yi ya hansi swinene ku vanhu lava sweswi va tirhaka eka EPWP number 1 i vanhu lava va nga na ti-qualification number 2 i vanhu lava va nga associated na vandla ra ANC ntsena hi ku i vanhu lava va tekiwaka hi tikhanselara na ti-ward committee a hi ntirho wa mani na mani so loko hi vulavula hi kambe mi hehla ku yini kwalani mi hehla ku makhanselara
na va teka swirho swa ANC loko va ya tirha ka ti-EPWP leswi mi hehlaka swona sweswo na swi hehla himpela ku veni mara mina ntiyiso kumbe mo hleketelela a ni hleketeleli a ni ngo ku endliwa lexi a xi vitanaku database loko database yi endliwa vanhu loko se va fanele va ku tirheni vo vitaniwa and va vitaniwa hi mani hi what committee va ya ka mukhanselara what committee u teka vanhu lava va nga kusuhi na yena and lava nga kusuhi na yena i va vandla ra ANC va ya ka mukhanselara ku ri kona va ya ku tirheni lomu hi tshama kona ha swi vona nkarhi wun'wani i nga swi twisisi ku munhu loyi ku ya hi database a nga ri kona ka nambara leyiwa mara i jampini i le ku tirheni njhani i nge swi twisisi ku i jampe njhani layini liya a tikuma yena a ri ku tirheni hikola hi kota ku vona ku laniwa swi ya ku i tiva mani a wu tivi mani ivi hi languta na leya inani ya ku akiwa ka ti-university ku akiwa ka ti-university ha swi amukela i swilo leswi swi kombisaka ku developa country ya hina kambe loko hi languta a hi languteni ku the funding system yi kona ya ku funda machudeni hinkwawo na because enkarhini luwa sweswi loko hi languteni hambi sweswi hi vulavulaka namuntlha na machudeni mo tala lava nga ku rileni hi ku system a yi le ku va hlamuleni ku va kuma funding hina machudeni ya tala va heleta ku seni va hetela ku va ti drop out van'wanyana va ya exikolweni hikuva va kha va xavisa miri hikuveni system leyi nga kona leyi nga ku tirhiseni ya ku fanda a yi ha ri ku endleni ka swilo the way a swi fanele swi endlisiwa hi swona so loko ku vulavula hi ku akiwa ka tiyunivhesiti a ku rhangi ku langutiwa ku xana the funding system yi tshamisekile na swona mali yo fanda machudeni lama nga kona currently yi kona na kumbe ya kayivela na hikuva ku na machudeni mo tala lava nga a va na yona funding va le ku rileni hambi namuntlha loko vulavula hi a ti-university ku hambanahambana ku na lava ha lwelaka ku registara because a va na mali yo registara NSFAS a yi le ku va hlamuleni ene system ya NSFAS loko yi fona yi nga fona vhiki hinkwaro foni ya vona yi nga ku hlamuriweni just because xin'wana na xin'wana sweswiwani we are taking it to digital system mara the digital system yi le ku tirheni na a yi le ku tirheni vanhu lava nga ti-ofisini lava fanele va hlamula tifoni a va le ku hlamuleni lava fanele va hlamula ti-email a va le ku endleni ka swona sweswo so u hendleleta ku va ntlhontlho lowukulukumba loko hi ku ha developa before hi developa a hi rangeni hi languta ku leswi hi nga na swona at this moment swi le ku endlekeni na swa khavhara vanhu lava va nga kona ka system at the current moment na hikuveni leswiwani swi hi vuyisela endzhaku ka mhaka ya load shedding loko u languta mhaka ya load shedding loko gezi leri kumbe switichi leswi hi nga ka swona i switichi leswi hi nga na swona hi leswi a swi accommodata nhlayo ya le ndzhaku a swi vanhu a va nga ringani hi xitalo vanhu a va nga talangi diwa ka swona mara sweswiwa vanhu va tele loko vanhu va tele a hi languteni ku gezi leri nga kona ra swi kota ku accommodate vanhu hinkwavo na a ri swi koti leswi vulaka ku fanele ku akiwa switichi loko swi ku swa akiwa switichi swa kona a swi heli swi teka malembe lamo talatala switichi ku va swi hela mara mali leyi humaka yi budgetini for switichi sweleswo ya hela mara ntirho wu nga ri ku heleni ku ta tlhela ku ya laveka another budget sweswo swi endleka hi yo mali leyi fanele hi vulavula ku endleka yini ku onheke kwini hi lunghisa kwini hi fike njhani laniwa hi tlhelela njhani endzhaku ku swilo swi tshamiseka kun'wanyana botfet loko i ri munhu i ri murhangeri a hi kaneti ku apartheid system ku na laha a yi onha kona mara ku na leswi a va swi endla swi famba a hi languteni ku lava nga endla swi famba kahle hi kwini hi ya kopela kwalaya hi lunghisa kusuka kwalayani hi lunghisa lavo a va nga endli swona kahle hi kopela leswi kahle hi ya mahlweni na swona botfet Nemetri. Danke. Nemetri botamena 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela un'wana mingisirilo va te yin president ka n'wina enhleka Enhlekani Khalanga Mpfukile. Hi pfukile papa hi ngo vona. Hayi pfukile mo hi nghena matini ka mavonelo matsongo lama hi nga na wona ka ku angula ka leswi muxaviseki va nga swi pima tona. A ku va na swintshwa swo tala va nga swi ngetlela leswo tala va nga swi vulavula leswa minkarhi hinkwayo loko hi karhi hi yingiselile kambe ni lava ku ya pambula timbirhi ntsena ku nga leya timhaka ta mati va nga tshama ngopfu ehenhla ka yona nkarhinyana wo leha ivi na leyi ya mintirho va nga fika va tshama yana swintsongo va tlhela va ngheta va hundza ka leya mati hi Khalanga ni twe va khumbisa timhaka ta ku ri okay mati hi hava ntiyiso
timasipala ti le ku hi failing ende va tlhela va ku ta simekiwa komiti yo karhi leyi nga ta kota ku ya lavisisa timasipala ti hi feyilaka ku va ti hi nyiketa mati kambe loko ti kumekile okay se lava a va fane va hi nyike mati va tshembisile ku loko vo kumeka va ri na milandzu va nga va tekela ta tin'wana ta tiphemiti ta leti va nga va tirhisaka toho ku apply mintirho leyi xivutiso i ku ri xana loko ku ri ki timasipala ti kha ti hi feyila hi ndlela leyiwani lava va karhi va rhangela hi nkarhi wolowo va ta va karhi va ya endla yini hi vona hi ku timiliyoni ti fambile kumbe tibiliyoni ti fambile ku fana na switolo va nga tlhela va tshembisa tibiliyoni tin'wanyana ta ku ya pfuneta ku pfuxa ti-infrastructure to tala leti ti nga kuma ti hi lamakulu okay a swi bihangi project ya hina mina ni vulavula ni ri kwala Giyani ku na mabiliyoni mo tala lama nga hela ku lava ku antswisa ku Giyani yi kuma mati kusukela malembe ndzhaku ku fika sweswi ni loko va nghena va kha va swi tiva ku ri Giyani hi yin'wana ya ti-crisis leti yi nga na toho ta mati kumbe ya kona hi nga vulavuli hi swa mapatu na leswin'wanyana swa miako mara sweswi hi ku languta ku ri okay xiyimo xa Gauteng xi endle ku ri ku va na huwa ngopfu va boheke ku ya tshama ehansi na komiti ya vona va ku pulani yini hi vakulukumba a hi ngo ta endla vulavisisi ka timasipala ti feyilaka kambe a swi vangi clear ku ri loko vulavisisi lebyi va byi kumile ka vurhangeli kumbe vatirhi va lava va fanele va endle ku ri hi kuma mati va ta endla yini hi vona a va zangi va swi boxile sweswo hi hindza hi ya ka liya ya ku timhaka ta mintirho hi ku languta nkarhi mintirho va vulavula hi EPWP a hi ku mintirho va vulavula hi mintirho ya timiliyoni minkarhi hinkwayo xana tindzawulo leti va nga ti rhangela hinkwato kwala tikweni ra hina hi yini va nga ta yima va ku yetini ti ba xifuva hi leyi yi thole vatirhi va ku fika 1,000 kumbe miliyoni eka 5 wa malembe na ku hava na yini se ni vona i nga ri loko va ha vulavula swa ti-EPWP na ti-CWP i ku huwa leswiyani swo fana loko i dya nyama i chela biriviri to ta ku nandzika hi leswi swa karhalisa hi ku mi nge byeli munhu ku ntirho hi ku dya hi ku tirha 6 months khalanga o ze o mi makela khumbi ra jarat a hi swona sweswo a rivalile ta ka ya ku na mahungweni khalanga yi khensile swinene inkompo ta cancer swinene awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na mhani nkosi na jawu loko hi vuya hi bula na professor Mr Quiet hi bula na vona Mabunda hi vo hi nga ta bula na vona ivi kusuka kwalano hi ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni kambe sweswo hinkwaswo mingisiro mena a ndza ka mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela president na vatwini va vulavula swilo swo tsakisa se swi tikomba kahle ku va tiyimiserile ku va va tirhela tiko leri ndlela leyinene se lexi nga koho ko va mhaka ya ku ntirho walowu va lavaka leswaku wu endliwa a swi tiva ku wa fanele ku endla hi vona u fanekele wu endla hi vanhu vo karhi hina hi fanekele hi sala ndzhaku vanhu lava va nga nyikiwa ntirho lowu nga vulavuriwa hi president ku va fanekele va wu landzelerisa va wu endla wu saseka tanihi president va nga swi vulavurisa swona hi ku anakini a va nge swi koti ku famba va ti tirhela hi voxe va fanekele va nyika swileriso ku lava nga fanela va tirha mintirho yaleyo inkomu muhaxi na vayingiseri inhlekani botpete xiphichi xa president xi fume ngopfu ku vula ntiyiso xi planiwe xi upfa i tlhe a vulavula hi swilo leswi tanihi tiko hi lavaka swona loro loko a ko va ku ri swilo leswi hi nga sure leswaku swi ta implementiwa a hi vuyeriwini tanihi tiko mara ha swi tiva leswaku wo vulavula leswaku a beriwa mavoko a ku na nchumu leswi va swi ringetaka ku swi endla loko mo languta issue ya minister wa maphorisa Sezo Mtunu a swi le rivaleni kahle why a ha ri tirhweni why a ha ri ka suspension sweswi a fanele a hlongoriwini kahle loko ri ku leswi a swi vulavulaka hi crime a za ku lava ku humesa na masocha i ntiyiso i mhaka leyi humaka mbili ya yena i navela ku herisa crime kahle Sezo a fanele a hlongoriwini issue ya xitimele lexi a xi vulaka xa kusuka Johannesburg xi ya Mesini a nga sunguli ku vulavula hi xona mara ku ta fika sweswi a ku na sayini ya ku komba leswaku siku rin'wana swi nga tshika swi humelerini Nhlekani khalanga nhlekani ni le ka vayingiseri
kahle mbulavulo hi wu twile va vulavulile swinene tatana Ramaphosa. Xivutiso xa mina i ku leswi a va swi vulavula swi ta swi endleka na. Mina lexi ni lava ku ya khota xona ka leswi va nga swi vulavula i timhaka ta mati. A ku na mbulavulo lowu va vulavulaka va nga vulavuli mati, mara ni vona ingaku a ku le ku endlekeni ka nchumu hi timhaka ta mati. Ni nga swi tivi ku vo vulavulela ku at least ku maybe hi tsaka hi tibyela ku mati hi ta makuma ku ri a hi le ku makumeni na ti-project leti maybe ti va ku kona a tindhawini ta hina a ti le ku heleni, mara vanhu va kona a va le ku endliweni ka nchumu. Hi to twa ku va yisiwa ka tikhomixini va ya tengisiwa, mara amakumu ka siku vanhu lava a va le ku pfaleriweni. So loko ni nga wu tivi nkoka wa vona ku va ku ri yini na wa ku va hi byela hi timhaka leti va swi vona ku va nge ti lunghisi leki ngoveni a ve Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi vuyeli ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Ni kumeni swivutiso swo tala mayelana na nomboro ya ba Graham Mhlaba. A ni tivi ni ta mi nikisa ku yini, kambe i mani mi nyika hi huma ka swona, kambe mina ni ta kombela ku mi tsala mi va pfuni. Hi lava ku hi vuya siku rin'wana hi ku mi va pfunini va lavaya ma vona munhu a kha a ti hanyela vutomi bya yena a ri na swilo swa yena hinkwaswo, ivi ku fika ku vutomi byi pfilunganyeka hi ndlela leyi a swi vi swi ri kahle. Nomboro ya vona i 082 452 4064. A hi hundzeni mingisero wa mina sweswiwani hi lava ku ya languta ku president va kha va vulavula na rixaka tolo va khumbe swiyenge swo hambanahambana na leswi swa timhaka ta ku lwisana na vugevenga va swi khumbile, kambe ke va khumbe na ku tisa masocha ka swin'wana swiphemu swa Gauteng na swiphemu swin'wana swa le Western Cape. Vativi hi timhaka ta ku lwisana na vugevenga va ri yini loko xiyimo xi te tani? Ku nga va ku ri xikombiso xa ku president va hoxe thawula ka timhaka ta matirhelo ya maphorisa ke. A hi amukeleni mutivi wa timhaka ta ku lwisana na vugevenga Professor Dumisani Mabunda. Prof, inhlekani i mi amukeleli ka Munghana Lonene FM? Inhlekani Khalanga hi xewetana vayingiseri. Un'wana mingiseri lo ite anje amola ku teka profo mi va susa a Unisa mi lava ku se va tirha ka Munghana Lonene xitsanana vele ka Munghana Lonene. Mina a hi lava ku va teka, kambe loko vo lava ku ta hayi a va amukeli. Na amukela na mina ku mavonelo ya lama mi fanele mi ni endlela xiofisani kwalano. Ikobo prof, a hi languteni ka ku a mi kha mi yingisela ka vula un'wana na un'wana loko a kha yingisela i yingisela a languteka tihlo leri a swi n'wi landzelelaku ngopfu i va kota ku yingisela na leswin'wana hi ku angarhela. Mi twe yini n'wina ka mbulavulo wa president hi ku angarhela na timhaka ta vugevenga hi ku kongomisa? Ai Khalanga, swa tikanyana ku va loko i landzelela tipolitiki ta South Africa ku va i tshemba ku ri leswi swo va switshembiso kumbe swi ta endlakala na, kambe loko ku ri ku himpela swi ta endlakala xi nga endliwa hi president Matolo aka swona xi ta pfuna hi ku lwisana na vugevenga lomu ku nga identifyiwa kona ku fana na Western Cape na le Gauteng nga na problem ya ti-illegal mining. Kambe swi ta swi nga enelanga hikuva vugevenga Khalanga byi humelela hinkwako, a byi humeleli ka tindhawu letimbirhi ntsena. Ene swin'wana swi komba ingaku leswi a nga swi vula president or leswi va nga swi vula president swa ku ri masocha ya ta nyikiwa pension swo va swa xinkarhani nyana, ene xinkarhani xa kona a xi tivisiwanga ku ri ku ta va 3 months or ku ta va 6 months. Leswi swi nga ta tlhela swi tlherisela endzhaku magoza lama ya tshembisaka ku ri hayi vugevenga ku ta lwisaniwa na byona, loko ku ri ku loko xitiviso lexi vekiwa va ku hayi va to va laya ka for 3 months. Mina a ndzi vona swi fanerile hikuva it is long overdue. A Western Cape
a swi hlamarisi ku ri kwalomu ka ti-cap flats i kha i famba i vona munhu a khome xibamba ka va duvulana dyambu ri lo hosi ene a swi komba ingaku maphorisa a ya swi koti ku tirhana na vugevenga leyi nga byo fana na byebyo se masocha ya trainiwile a ku na munhu loyi loko se ma vekiwile kwala tindhawini teto a nga ta va na enhlana wa ku i ta duvula xibama hambiloko o duvula ri mukhukhwini wa swi tiva ku ri mindzuku i ta pfuka swi nge he endleki ku ya mahlweni hi ku masocha lama hi ma tivaka ma traineriwe ku ri ma lwisana na tinyimpi so South Africa yi le ka nyimpi leyi kulukumba ngopfu na vugevenga leswi a swi fanele swi endliwe khale president a swi announce khale a Western Cape khale va kha va kombela ku tisani masocha a ku hayi a miyerisa sweswiwani president so sweswi swi komba swi tshembisa kambe swo tshembisa hi ku swi nkarhanyana ku swi vuriwile tanihileswi swi tivaka khalanga ku ri aka swona yin'wana na yin'wanyana ku ya revisiwa ti-commitments or ti-promises leti ti endliwe ka previous sona so hi ta tshama hi languterile ku himpela swi ta endleka hi ta wa vona masocha a Gauteng hi ta wa vona masocha a Western Cape na le ka tindhawu tin'wana laha vugevenga byi nga ti nyika matimba a khalanga kambe prof ku na ku vulavula loko ya ka ku loko vanhu va leteriwa ku langutiwe swivangelo swo hambana xiyimo xa muxaka lowuwani a xi tisi nkwetlembetano ngopfungopfu loko kha hi languta matirhelo ya masocha na matirhelo ya maphorisa ku van'wani ve ri lava a va leteriwangi swona leswi va lavaka ku ya nyikiwa swoho kambe mi nga se ni angula kwalani prof ni kombela mi ni khomelanyana kantsongo ni sungula ni hundza hi laha hi ta vuya hi languta ku timhaka ta ku letela a ti nge vi na xiphiqo ke kambe endzhaku ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona enongonoko Afrika wa vulavula mingiseri wa Munghana Lonene FM ntiri hi ku tisela nongonoko lowu thwi kusuka a Masingita Mall hi le Giyani laha hi ku tisela ku nongonoko lowu lava hi nge le ku buleni na vona kusuka ka College of Law a University ya Afrika-Dzonga Professor Dumisane Mabonda prof a hi yiseni mahlweni ku leteriwa na leswi va languteriwa ku ya endla swona masocha loko se ku fananisiwa na maphorisa a swi nga fiki swi tisa nkwetlembetano laha i xivutiso xa kahle khalanga impela masocha ya traineriwe ku lwisana na tinyimpi leswi va xi tivaka i ku va xibamu swi nyawula loko ku ri ku swi fanerile maphorisa ya trainiwe hi tindlela to hambana ku ri va swi kota ku ri hi swo swi endlaka ku ri maphorisa minkarhi yo tala ya tikumeka ya ri nghozini ya ku va ya duvuriwa hi tinsulavoya hi ku ku na ti-human rights leti nga kona a South Africa leti ngo i fanele i rhangi duvuriwa loko ri phorisa hi ku nga ta tlherisela se swi tikisela maphorisa ku va va kota ku tirha mintirho ya vona ni va twela vusiwana hikuva ntirho lowu va wu tirhaka wu na nghozi ngopfu so loko va ta va kote ku va na support loko tshika ku endliwa ti-operations va swi tiva ku ri hi ta va na backup ya masocha swi ta va nyika protection na vona ku va va kota ku endla mintirho ya vona leswi vulaka ku ri masocha ya ta va ya protecta maphorisa ya tlhela ya protecta na vaakatiko kambe ni nga vulavula ni nga titinyingi khalanga leswi va nga swi vulavula president swi nga endleka kuma ku ti-organizations to karhi ti lwisana na sweswiya va nga swi vula president swi nga ha koti ku implementiwa hi ku va ta ku ri swi ta violate ti-human rights ta vaaki ku va mi tisa masocha ku ri ku a hi na state of emergency a hi na nyimpi ku ri ku nyimpi already yi kona yi va yi nga declariwanga nyimpi ya vugevenga leyi vaakatiko va nga langutanga na yona kambe loko xiyimo xi titani prof hi fike njhani la ku nga va ku ri yin'wana ndlela ya ku kombisa ku maphorisa va tsandeka nako loko ve impela maphorisa va tsandeka va nga va tsandzekisiwa hi yini va nga va tsandzekisiwa hi sweswi swi nge ri ku endlekeni ka madlanga kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani prof maphorisa a ya tsandzeki hinkwavo nga ka hi nga va penti hi paint ya black hinkwavo ma kona maphorisa lama swi kotaka ku endla mintirho ya vona kambe va tirha mintirho ya vona va bohiwe mavoko hala ndzhaku ku swigevenga swi na timfanelo to tala ngopfu kahle lexi nga onheka i constitution ya hina leyi ku biwaka timhalamhala hi byeriwa leswaku ri constitution ya hina is the best in the world kambe loko hi languta ku ri yi pfuna ngopfu vamani yi pfuneta ngopfu lava va nga
aka tlhelo ra wrong ra xinawu wena i landzelelaka nawu i kumeka i kha i tikeriwa ngopfu ku va u enjoya ti-benefits ta constitution ene leswi tikisaka hi mhaka constitution yi nge cinciwi loko ku nga ri na vo 2/3 majority hi ku ya hi ti-vote so leswi vulaka ha ta tshama hi na ti-problem leti hi nga na tona hi ku constitution yi nyiketa swigevenga ku ri swi ngo ku duvula and then i ta sala i landzelerisa xinawu ku ri ku n'wana wa family ya wena kumbe colleague ya wena a nga ha ri kona misaveni so kumbexani sweswi na government of national unity ku ta va na swiboho swo karhi leswi nga ta vekiwa ku ri vugevenga ha swi tiva leswaku it's a priority swa ti-GBV is a priority na swin'wana swi nga menxioniwa tola aka swona so hi na ku tshemba ku ri loko ku ri ku va na ku twanana ka mavandla yo hambanahambana hi swona swi nga hi tiselaka ku tshemba ku ri ku ta va na reform hi ku ya hi ku landzelerisa swilo swa nawu wa laha tikweni na ku landzelerisa swilo swa ku va na control ku i mani a nghenaka a South Africa i mani a humaka South Africa kambe leswi nga xiswona sweswi hambi vo ya ka home affairs a va nge mi byeli ku ri ku na vahlapfa vangani va nga kona laha tikweni ene ma swi tiva ku loko vanhu va floka va ya ndhawini ya one sweswi hi na swiphiqo swa mati na magezi hi ku vanhu va tele ngopfu ene loko va fika va tlhoma mikhukhu hinkwako so ti-resources leti nga kona laha South Africa a ti ringanelanga ku ri un'wana na un'wana a kumeka a ri laha South Africa so swilo swi endlaka crime ya henhla hi ku vanhu lavawani va fanele va hanya va fanele va dya so va ta tekela va nga khoma ti-checkers va kha va huma kun'wana vugevenga byi ya mahlweni so a ni na ku tshemba ngopfu ku ri swivulavulelo leswi nga vulavuriwa tolo swi ta implementiwa swi fana na kwalomu ka ti-commission leti nga kona ti-recommendations ta kahle ti ta huma ka madlanga ti ta huma no tshemba na le palamende ku ta huma ti-recommendations to karhi kambe loko swi ta ka ku implementa swi nga ku swa tsandzanyana hi leswi swi nga ta hi tlherisela njhani ku khalanga a hi heteleleni prof ntwe loko hi kha hi sungula mi kha mi kombisa nkoka wa nkarhi laha ku swi ta teka nkarhi wo tanihi kwihi ni nyikeni xifaniso xa ku hi ku ya hi ntokoto wa n'wina na vutivi bya n'wina prof ku va hi ta kota ku hetelela hi tikuma hi vuyelele ka xiyimo lexi kumbexani hi nga vulaka ku kumbe hi hlurile vugevenga loko ri ku kumbe hi byi herisile kumbe hi byi hungutile swi lava nkarhi wo tanihi kwihi kumbe swi lava ku va ku kha ku tirhiwa hi ku hiteka ko teka nkarhi wo tanihi kwihi prof i xivutiso xa kahle khalanga no ka ni nga ri na exact statistics ku ri phorisa rin'we a South Africa ri languteriwa ku va ri phorisa vaakatiko vangani kambe loko nambara ya kona no yi kuma yi le henhla ngopfu leswi swi nga impossible xin'wana xa vumbirhi ku ri experienced detectives va tekiwa hi ti-private security industry hikuva va nyikiwa timali to twakalanyana hikuva a xiphoriseni a va recognize-iwa hambana ti-experience va ze va boheka ku va ya overseas van'wana lava nga na nkateko van'wana va ya ka ti-private organization so loko va languta the exodus ya ti-detectives experienced detectives leti nga tshika maphoriseni ti tele ngopfu swi fana na ku hi chela mati aka bucket leri nga tala timbhovombhovo hi ku hambi loko president sweswi ta engetela 5,000 swi va nga swi vula tola ka 20,000 leyi nga announce ka previous swona nhlayo ya vanhu lava va humaka xiphoriseni hi swivangelo swo hambanahambana ku nga va rifu ku nga va ku retire vanhu lava va famba na leswi swi vitanaka institutional memory vutivi bya ku lavisisa vugevenga so swi ta teka nkarhi wo leha ngopfu na loko wo ta va ku endliwa ti-reforms a hi leswi hi ngo to pfuka mindzuku hi kuma ku se crime yi herisiwile kambe swi ta va swi tshembisa vaakatiko ku okay ku na leswi hi swi vitanaka political will from the political masters hi swona loko vo swi veka hi ku fana na loko va endle kambe ri leswiya swa ku loko ku lava ku electiwa va ku ti-manifesto swi vekiwa hi point form ku ri hi ta nyika vaaki va le Giyani mati hi ta aka tiyindlu tingani ta RDP swi va simple na loko swi nga implementiwanga loko swi koteka ka swona leyi taka vanhu va ta kota ku complaina va mara na lembe leri nga hela ni hi tshembisa swo fana na sweswi kambe a hi vonanga nhlanga yo huma ngati kambe tanihi vaakatiko leswi swi ka swi humelela ka ti-commission letiwani swa hi tshembisa ku ri ku tava na swo karhi leswi nga ta endliwa leswaku ri vaakatiko va vona leswi government yi va endlelaka swona
mi twele prof a khensa swinene a ni ku ho gimeta hi ndlela leyi kambe ni lava ku twa matitwelo ya n'wehe ni vone video yin'wana sweswi ya khale ngopfu prof ya maphorisa kumbe vanhu lava u rindza a mindelekanini a Zimbabwe va kume swigubu swi tele hi mabodhlela ya mirhi ya mukhuhlwani leyi sukaka Afrika-Dzonga yi khupukelaku a Zimbabwe. Afrika-Dzonga yi khupukile yi ya kumeka a Zimbabwe. Swi vula yini leswi prof? swi fambile ku va khalanga ku nga ri khale ngopfu ku na bazi ri nga wa ku hala Limpopo loko va ya kuma ku ri ku na mimirhi leyi a yi teketeriwile yi yisiwaka kun'wana ku hala Afrika. Loko laha lomu hi tshamaka kona ti-street lights ti le ku tsemeleriweni ku ri ku na vandalism yin'wana ya le henhla ngopfu. Wa ti vutisa ku ri swilo leswi yisiwa kwini na loko i languta swigolonyana leswi nga tata ndlela leya N1 kusuka a Gauteng ku ya vo Zimbabwe side swi tele hi swingolongondwana leswi kombaka ku ri vaakatiko lava va matiko laman'wana a va tangi la Afrika ku ta ku pfuneta ku aka tiko leri va te ku plandareni va te ku teketeleni hinkwaswo leswi hi nga na swona va swi yisa kwalomu va swi yisaka kona kambe swi lava commitment from government ku dila hi vula i corruption loko mo languta swigolonyana leswi layichile mati vutisa ku swi hundze ka ti-road block tingani a va swi kotangi ku vona maphorisa ku ri ku na swo karhi leswi vulaka ku ri ku na vacuum aka security agencies ya la South Africa ku ri vugevenga byi ya mahlweni hikuva a ku na leswi swi endliwaka ku va byi siveriwa. Ai xiyimo xo tika swinene prof kambe hambiswiritano khenseri nkarhi wa n'wina khenseri swinene prof hlayisekani ku dya ku engeta prof inkomo khalanga hlayisekani a khense professor Dumisani Mabunda lava hi bula na vona kusuka University ya Afrika-Dzonga hi kha hi languta hi tlhelo leri rin'wana ra timhaka ta vugevenga na hi laha president va nga vulavulaka ko hi ndlela yaleyo. Holobye xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisi Afrika-Dzonga Mondli Ngunguvele bula na vona sweswi andla ka nhlokomhaka ta mahungu hi la ku ta languta ka siku ra misava ra xiyanimoya hi tlhela nakambe hi languta kusuka ka voho lava va ri ka huvo ya endla milawu va twe yini mayelana na makungu ya president ka lembe leri ra 2026 loko kha ku langutiwe hi tlhelo ra timhaka ta vuhlanganisi eAfrika-Dzonga hi ndlela yoleyo se ta va kha hi bula na vona sweswiwani kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tlhandla kambirhi ivi hi ta kota ku va hi tlhe hi bula na mbulavuleri wa vuhosi bya vakavaloyi lava va nga ta va kha va vulavula na hina va hi nyika hi laha ku languteriwaka ku famba koho loko kha ku langutiwa ka ntirho wa ku heleketa hosi N'wamiti wa vumbirhi endlwini ya vona yo hetelela se sweswo hinkwaswo mixo ra Munghana Lonene FM swi languteli loko hi ta va hi vuyeli ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nhlekani lowu nhleka la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mixo ra Munghana Lonene FM hi ta ri namuntlha hi lava ku vulavula na xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisi eAfrika-Dzonga eka holobye Mondli Ngunguvele hi bula na vona laha hi kha hi languta ka timhaka ta siku ra misava ra xiyanimoya hi tlhe hi languta nakambe na hi laha va nga twa president va vulavulaka koho loko swi ta ka timhaka ta ndzawulo ya vona eka lembe leri. Deputy Minister, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekani. Good afternoon to Mungane, to yourself, and thanks for the opportunity. I understand you had a very long day yesterday, but let's start from what happened yesterday from the President Sona. What were your takeouts, particularly with regard to your departments as we celebrate World Radio Day today? Well, of course, the President did, in speaking about Vulindlela, which is an exercise to unlock the economy, to deal with the systemic features that are key to actually let the economy flowing. The President articulated very strongly the issue of digital enabled infrastructure development and its ability to give both speed and scale, and then improving the logistic capabilities of the country, both from the point of dealing with the ports and the inland roads and so on. And as we speak now,
we're looking into the impact of radio. I understand you are in communication, Deputy Minister. How do we combine? We're in Yes. communication and we're in communication. We're in communication technology, if I can clarify Yes. that better. Yes, yes. The communication, the Department of Communication is under GCIS. We are dealing mainly with communication technology, but we're Yes. commonly referred to as a Department of Communication. Deputy Minister, now we are here, like I was saying, we're celebrating World Radio Day. What kind of impact from your department do you think radio is bringing to our communities? Well, of course, if you remember that United Nations having established radio communication, which symbolized its early global communication in 1946, UNESCO got to propose that there be a World Radio Day in 2011, which was adopted in 2012 by the United Nations. And it matters for a number of reasons. Because it ensures that amongst people, there's open relationship and ability to engage, share cultural values, follow public information, follow world developments, and ensures dialogue, and carries information which is educative, information that ensures that you are able to respond to day-to-day situation, probably real-time, especially during the time of the AI. I'm happy you made mention of the advent of artificial intelligence. Do you think it can affect Deputy Minister? I'm struggling now to get you. I can't hear you. Okay, I was saying I'm happy you. Can you hear me now? Swi tikomba ku ri na xiphiqo nyana loko swi ta ka timhaka ta vuhlanganisi bya mina na holobye la kambe a ni kha ni lava ta vutisa Deputy Minister, are you still there? Yeah, swi tikomba swi a ni swi twa ku na xiphiqo nyana timhaka ta vuhlanganisi na holobye kambe a hi kha hi lava ku languta ka timhaka ta ku hi nkarhi lowuwani wa vukona bya vutivi lebyi byi ngo tumbuluxiwa byo ka bya AI, xana swi nga kavanyeta ke matirhelo ya xiyanimoya ngopfungopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta ku hi vukona bya AI ku hetelela ku va na mahungu man'wani ya kona ya hetelela ya nga vi ya ntiyiso hi ndlela leyi muhumelerisi ntivi ku endleke yini kambe loko ku ve hi gemetini mi ta ni byela lani loko ku ri ku kumbexani ku na matshalatshala lama mi ngele ku ya endleni ku va hi tlhelela ka okay, but Deputy Minister Bakona. I'm sorry about that, Deputy Minister. I understand we had a technical glitch here, but I was saying I'm happy you made mention of the issue of AI, and some are misusing AI by the fact that they will be spreading fake news and wrong information. How would we incorporate AI to make sure that radio works better? I just heard the word AI, but I do not pick up your question. I was saying I'm happy you spoke about the issue of AI, and I'm saying how can we incorporate AI in our day-to-day broadcast such that it does not affect by the fact that people do use AI for fake news? Well, that's why, because AI is only possible through digital infrastructure, through internet, because it has to have access to data. Now, the best thing to deal with that is that's why in South Africa we are in a process, and we've been dealing with issues of cybersecurity and the legislation in that regard to deal with all the issues that will actually disrupt and interfere with what is nobly intended. At the same time, we are putting a policy which is already in the table of the cabinet
The purpose of that policy is to look at balancing the pros and cons of AI. What is it that AI can do to enhance life of human beings at the same time? How to prevent that through policy, that its transformative and positive intentions do not translate in the negative part, so that we only benefit the positive aspect. Policy, regulations, and cybersecurity guidelines and frameworks are there in place to deal with that. And what is your take by when people say AI it's a tool, not a voice? Can we do it the other way around? Can we make it a voice? Yes, it depends how you use AI. It is a voice when it is deliberately engaged in a safe manner using its capability. For instance, AI, one of its abilities, if we talk now in the modern era, for instance, issues like dealing with AI could assist in the common radio, in the modern era, to make sure that routine tasks such as scheduling, voice tracking, daily weather or sports update, administrative chores, are issues that are actually automated. In that instance, they are automated and at the same time helping the radio to respond to individual interest. In other words, give people personal experience. For instance, if you talk about advertisements, AI demonstrates its capability to diversify advertisement in the sense that AI is able to assess the different people as different interests and make sure that it automates advertisements to ensure that those advertisements channel the advert to the originally intended audience. Now, as we conclude, DM, it has never been difficult to find you on air. It means you are not scared of radio. But why would other people be scared of radio, Deputy Minister? I don't want to speak on behalf of other people. I always think that as public officers, we've got a duty to try our best to create a disposal of using any machinery that enable us to communicate with the public in general. To be honest, that's what we are being paid for. Yes. And that's why I even said that it's not even difficult. We have never gotten a reject from your office with regard to getting you on air, but other people will write email and everything. Maybe now, while I still have you through the GCIS, please help us. Hello? Hello, Deputy Minister? I'm losing you again, Patrick. No, I was saying, while least we still have you, now that we're having you and you are not scared of radio, please advise your colleagues through the GCIS that we should easily find them as and when we want them. Well, I am not sure, but they can answer for themselves, but I will relay your message, Rich. All right, DM. Thank you very much for your time. We really appreciate it. All right. Isweswo mingisero mngana lona FM lava hi xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisa kha hi vulavula hi nkoka wa xiyanimoya hi nkarhi lowuwani wa vukona bya vutlhari byo tumbuluxiwa leswi swi hetelaka swi endla leswaku vanhu va hetelela va twisisa ku mikama yin'wani kumbexani hi nga swi kota ku ti endlela xiyanimoya hi hundzisa mahungu lama ya nga fambelaniku na munhu na timhaka ta vulavisisi lebyi byi hetelaka byi na FM lava hi xandla xa holobye wa timhaka ta vuhlanganisa leswaku vanhu va hetelela va twisisa ku mikama yin'wani kumbexani hi nga swi kota ku ti endlela xiyanimoya hi hundzisa mahungu lama ya nga fambelaniku na munhu na timhaka ta vulavisisi lebyi byi hetelaka byi famba na munhu kambe vengeni loko hi vulavula hi AI yi ta tama ya ha ri xitirhisiwa xa ku va hi kota ku kuma mahungu kambe munhu u fanele a tshama a ri koho loyi a nga ta vona ku na milawu na maendlelo lama ya fambelaka na vumunhu na swiboho leswi nga na vutihlamuleri
loko kha ku hangalasiwa mahungu swi hetelela swi endla na leswaku ku nga ha tikumi kha ku hangalasiwa mahungu lawa kumbexana ma nga ta hetelela ma nga ri na ntiyiso ehenhleni ka wona ni tlhela ni vula ku a swi tiki ku kuma xandla xa holobye minkarhi ya ku tala xandla xa holobye a bula na vona ka tinhlokomhaka to hambanahambana va tikomba va nga ri na ku chava ka xiyanimoya hikokwalaho ka yini lavan'wana va vonaka onge va chava va ku ni nge va vulavuleli kambe ni ta hundzisa hungu a va ri hundzisi hungu ku hikokwalaho ka yini van'wani ni tshame ni swi vula leswi siku rin'wana mufambisi wa mina ku a ni ku hi ta vula maviti ya vana ni ku hi ta hi vakela swi vulavula na namuntlha na swi engeta ku na vanhu lava va thoriwaka ka ti-portfolio va va ti-ministara va va ti-MEC va va ti-premier va va hinkwaswo leswi i nge va kumi ka xiyanimoya i nge va kumi van'wani hi nga swi tivi na ku va vulavula na ma swi vona se i ti vutisa ku i mhaka ya ka va nga swi tivi nkoka wa xiyanimoya ke se loko ka hi tlangela siku leri ra xiyanimoya a hi swi tekeleni enhlokweni ku xiyanimoya xa hi pfuna ku hangalasa mahungu hi yo mhaka na lava va nga hetelela va teka xiboho xa ku va na siku leriwani va UNESCO swi tekiwa hi United Nations UNESCO yi te hi 2011 yi ku a ku fanele ku hamba ku langutiwa timhaka leti ta siku ra misava ra xiyanimoya ivi lava United Nations va ku hayi impela ha swi amukela na hina hi lembe ra 2012 kusuka kwalano siku leri ri vheta ri tiveka ri siku ra xiyanimoya se na kombela ku na n'wi mi votaku hambi mi vota ka ti-conference hambi mi vota ka ti-branch loko munhu mu n'wi vota i fanele a va ri munhu loyi mi swi tivaka ku na loko hi n'wi lava moyeni i ta vulavula handle ka loko ri ku mo tihleketelela n'wina kwele ka ti-branch mi nga ri na mhaka ku i ta vulavula na rixaka hi ku vo khoma lava tshika loko hi va lava ma hi vo mhaka kona a ku na van'wani na swi tiva ku hayi ha va kuma a hi nchumu sweswo kambe van'wani heyi tivana hi la ku ya bula na vavosi na muvulavuleri wa va ndyangu wa ka valoyi na vavosi bya ka valoyi lava va nga ta va kha va vulavula na hina sweswi ku nga ri khale hi languta ku xana yisa ku yini mahlweni eka xiyimo lexi hi nga langutana na xona mi ta tsundzuka ku ri ha ri ku urileni hi hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi xi nga xa xi hetelela xiyimo lexi hi nga ka xona i xiyimo xo tika swinene lexi hi nge le eku rileni murhandziwa wa hina loyi a nga etlela vurhongo lebyikulu hi ndlela yeleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga ta hetelela hi languta ku ya hi ndlela yeleyo hi le ka nomboro yaleyo ya 0860 002543 se ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na professor Musuma hi ta va hi kha hi bula na vona sweswiwani va yimele va ndyangu leswaku hi ta kota ku twa ku xana loko xiyimo xi titani xi vula ku hi ta fambisa ku yini hi swi twile ku sweswi swi nga endleka swi endlekile se ke loko se swi endlekile swi titani hi yisa ku yini mahlweni a hi hundzeni hi laha loko se hi vuya hi bula na prof inhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingisero wa Munghana Lonene FM yo mhaka sweswiwani hi kha hi lava ku bula na Professor David Musuma hi bula na vona na Professor David Musuma tanihi mbulavuleri wa valoyi Royal Council na Royal Family leswiwani swi landzela ku va hi tivisiwile musumunuko ku hundza emisaveni ka hosi Dr. Nwamitwa wa vumbirhi se hi lava ku ta twa ku namuntlha sweswi hi nga la xiyimo xi ri yini ku yisiwa ku yini mahlweni nongonoko wu ta va yime hi ndlela yihi hi tlhelo ra ku languteriwa ku endleka yini ku sukusela sweswi ku fika siku rikulu leri va nga ta hi tivisa rona ra ku va yisa ndlwini ya vona yo hetelela hi ndlela yaleyo prof inhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani eka n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene khale ni nga se ri twa rito rero prof man mi nghene kwihi kale ngopfu prof mani khale prof hi hlanganile la hi ka hi lava ku bula hi mahungu yo tika swinene tanihi sweswi hi nga wela hi papa ra ntima hi nga ni gome kambe hambi swi ri tani na ku va na gome ra hina swi kahle ku va hi vona ku yisa ku yini mahlweni ku ndlela leswaku ku ta hetelela ku va na ntirho lowu wa ku heleketa nenekazi ya hina hosi ya hina
hosi dokodela N'wamitwa wa vumbirhi. N'wina tanihi va ndyangu miri mi la ku hi hlamusela ku nongonoko wa hina wu ta fambisa ku yini ku sukusela sweswi hi ngele ku vulavuleni ku ya amahlweni, mi fika kwihi tanihi va ndyangu mi hi hlamusela yini? Inkomo ni navela ku khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona laha mi nga hlamusela ha kona hi werile hi papa ra ntima, hosi ya hina, nena ya hina dokodela N'wamitwa wa vumbirhi va hundzile emisaveni hi siku ra ti 9 ta February 2026 endzhaku ka vuvabyi lebyi koma swinene. Hi ku kunguhata ndlela ya ku va heleketa hi ndlela leyi faneleke, va ndyangu ni va Royal Council a vukosi bya ka N'wamitwa va twananile leswaku siku ra ku va heleketa eka yindlu ya vona yo hetelela yi ta va yi ri siku ra ti 22 ta yona n'hweti ya February 2026 hi nkarhi wa 7 nimixo, ni leswaku siku ra ku va tsundzuka yi nga memorial service yi ta va kona hi ra Ntlhanu siku ra ti 20 ta February 2026 hi nkarhi wa 12 o'clock kona kwale Ntsindza eka Foforza House, na leswaku swikhongelo leswi nga ta hi khoma xikatla, swikhongelo leswi nga ta hi seketela leswaku hi ya emahlweni hi tiyile, swi ta va kona siku na siku hi nkarhi wa Ntlhanu hi nga 5 o'clock in the afternoon. Na wona ntirho walowo u ta endleriwa Foforza House. A ni vulanga leswaku ntirho lowukulu wa ti 22 I'm sorry u ta endleriwa kwini, ka ha langutiwa ndhawu leyi faneleke hi ta mi tivisa loko nkarhi wu karhi wu famba. Leswi hi swona leswi for now hi navelaka leswaku tiko ri swi tiva, vaaki va swi tiva, vanghani va hina va swi tiva, na hinkwavo lava va nga na vuxaka na hina va swi tiva leswaku hi weriwile hi papa leri, nakona hi kunguhata ku endla rini, ku endla yini rini. Inkomo. Prof, a hi languteni ha xin'we swikhedzakhedza leswi mi kha mi hi nyika swoho hi kota ku swi languta hi kenta ku sungula ka swikhongelo leswi swa siku na siku leswi swi endliwaku hi awara ya ntlhanu. I va mani lava nga pfumeleriwa ku va koka ntirho lowu wa muxaka lowu? Ni le ku languteni laya a Ntsindza, ni languta ndhawu, ni languta vanhu lava kumbexana va nga tsakela ku va xiphemu xa swikhongelo leswiwani. Mi ri swi endlisa ku yini kwalano? Tivani leswaku Ndabezitha a va endlela tikereke loko va ri na nkarhi, va na kereke ya vona, kambe loko swi ri ta ntirho lowu i ntirho lowu nga ta seketeriwa hi vapfumeri lava akeke eka tiko ra ka N'wamitwa. Na tshemba leswaku hi ku landza mafambiselo va ta twanana na leswaku service ya siku na siku swi nga endleka yi fambisiwa hi va kereke leya va nghenaka yona, kambe va nga tshiki kumbe ku siva lavan'wana lava nga ehandle ku va na xiphemu kumbe xiave, ngopfungopfu eka ndlela ya ku chavelela eka siku na siku ku fikela siku nkulu.
I va mani lava va pfumeleriwa ku tanihi vaakatiko vanhu ha pfumeleriwa munhu un'wana na un'wana ku ta ka tinhlengeletano leti ta swikhongelo swa siku na siku na ntirho luwa wa xitsundzuxo? Sorry, un'wana na un'wana wa pfumeleriwa a ku arisiwi munhu i siku leri un'wana na un'wanyani na yena a nga ta thoviwa ambilwini hi dyondzo na tinsimu leti ti nga ta hi miyeta na ku yisa mimoya ya hina ehansi. Na mitwa prof, na mitwa. Lowu ntirho wa xitsundzuxo lowu wa Ravuntlhanu hi wo wu nga ta va wu ri ntsinda wu sungula ku hi awara ya 12 na koho miri ku pfumeleriwa munhu un'wana na un'wana ku ta? Loko ku kunguhatiwa a ku pimiwanga swa ku ta mani ku nga ti mani, swi to va hi ku ndhawu yi ta va yi ri tsongo mara vana va munhu va tsemelana nhloko ya njhe. Loko swi ri ta na tshemba leswaku hi ta ringeta ku vona ku xana ha ringana kumbe hi ringani na. Kambe tivani ntirho lowu i ntirho wa tiko leri ri nga famberiwa hi murhangeri wa rona na vanghana lava na vona va nga titwa swi fanerile leswaku va va kona. Kambe tanihi loko mi vutisile, loko vuxokoxoko byin'wana byi nga enelanga sweswi, na tshemba leswaku ni nga vuya back ku kuma leswaku xana ndhawu yi nga va yi ringanile ku amukela mani na mani xana. Mi hetsela mi ku yini prof, hi swihi leswi mi nge amfami mi nga swi vulangi eka ntirho lowu wo tika lowu hi nga langutana na wona tanihi rixaka? Mhaka yikulu i ku khomana, mhaka yikulu i ku tirhisana, mhaka yikulu i ku vona leswaku Ndabezitha wa hina a yisiwa eka yindlu ya yena hi xiyimo lexi faneleke, xiyimo lexi kombaka murhangeri loyi a fambisaka tiko hi ku tinyiketa na ku tshembeka. Hi lexi hi kombelaka xona xexo eka un'wana na un'wanyani loyi a nga ta hi khoma xikatla. Hina va ndyangu hi ri tano, hi pfule mavoko ya hina, hi ri tanani mi ta hi pfuna hi ya emahlweni ku veka ndhawu ya hina hi ndlela leyi faneleke, hi ndlela yi komaka xiyimo lexi faneleke ntirho lowu nga wu tirha exikarhi ka tiko ra ka valungu. A khensa swinene prof, hi khensile ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ka nhlekani lowu. Ni na ku pfumela ku ri tanihi sweswi mi nga hi tshembisa leswaku loko ku ri na byin'wana vuxokoxoko mi ta va mi kha mi bula na hina hi kota ku tivisa rixaka. Hi ku kavula swa laveka ku rixaka ri swi tiva ku mintirho yi le ku fambiseni ku yini, kambe leswi namuntlha mi nga hi tivisa swona ni tshemba xibele tindleveni. A khensa swinene papa. A khensa na mina inkomo. Inkomo. Valavo bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM i Professor David Musuma va vulavulela va ndyangu kumbe va vulavulela lava va nga le ku voneni ku vona leswaku hi heleketa hosi dokodela Nwamitwa wa vumbirhi endlwini ya vona ya hetelela hi ndlela yo xiximeka. Va hi nyika nongonoko ku ya hi matshamelo ya swilo tanihi mbulavuleri wa valoyi Royal Council na Royal Family. Va nga kombisa timhaka ta leswaku swikhongelo swa siku na siku swi kona kwala Antsinda, hi hala tlhelo ku ta ntirho luwa wa ku va tsundzuka laha ku nga ta ku ri na swivulavuri hi ku hambanahambana lowu nga ta va kona hi Ravuntlhanu. Kasi sikunkulu ra ku va heleketa ndlwini ya vona yo hetelela ku ta va siku ra vu 22 ra n'hweti yaleyi hi nga eka yona. A yini ni mahlweni hi khoma va ndyangu na vatiko hi ku angarhela xikatla hi nkarhi lowu wo tika. Gimita sweswo nongonoko wa hina Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mavasa. Mina ni khalanga Pet Matebola kusuka a Studio 1 ile Masingita ni famba na Sunduza wa Kaminga. Mi va na siku leri ni mi tiphinani tata.
vutihlamuleri eka mina ku ya fika eka mativiyana tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela